Akire nukwaka aka programu y'ebyamagara ni mbaramusi aho basebona abanyabontu mwasiba muta ndico butunji charity yo muhereza kandi edakikeji tukiri ahandwara eya shukari ije tukarebe bisya ebi abasayansa batireho ebi treatinga indwara eya shukari bwana hati ntwenda kureba nebizubuki ebirukwogaho ekitwakweta nka complications eza kubasa kuruga omundware egi eya shukari bishubwe nizibarya ari complications nobo wabura koso mbazi nobo wabura kuraguza nobo wakozesa munonga ebyo byona ntwenda kureba okobera kutambura twine Dr. Mugisha Emmanuel okuruga ahari byamaka holistic medcare aho murembo rwambarira opposite na Global High School bwari munsereze mwakiri atoyanjurire dena bwanyuma tubase kureba complications ningashi ebizo birukwogaho ebirukorwa mu ndwara ya shukari. Dr. Twakwakira webare munonga mazina ndi Mugisha Emmanuel ndi doctor byamaka holistic medicare aho tukuragurira endwara zona ezikukira kukwata abantu mbwenu ntubasa kuziragurira kandi twakuzibasa nabwe ntukurefaringa tukuhereza omuntu ari kuzibasa konkamba mwamuhire first aid. Yes. Okay, so Dr. Emmanuel obohereruka aha tukareba aha ebijukireho ebisya ebyo nibihwera barwire ba shukari okubasa kutura amagara marungi kandi bakakosa embazejo omungero yo kwanguhirwa mbwena hati twantwenda kureba nebizubuki ebyakubasa kuruga aha ryebyo ebitwakubasa kwantukoresa omukutreatinga shukari na complications ezindi aho zakubasa kuretwa kandi zo zikaba ziriziye ebizo birukwogaho ibikorwa mu ndwara ya shukari. Okay. Ebizibe kubasa kurugaho nitubasa kubiteko mu groups ibiri. Eyo kubanza ni ebizibe biri kwata emice ninga ebitwaita microvascular complications. Rero cha kabiri ne ebizibe bikubasa kuruga aha misi emihango ninga eitwaita macrovascular complications. Yes. Hati ebizibe bikubasa kuruga ha otuce nebintu nk'endwire z'amisho amisho gine emisi mingi munonga eryenyuma eri kuhereza oxygen hamwe na nebyo kurya kugira ngo amisho gitu garebeke. Hatiya woyine shukari haza okabura kujiragurira bukirikari notandika kureba kubi otunga ekiho kizanka amisho ohura wachinjirwa nkakahobora kwezaje obura kwezaje haza obwiro bwingi wotajiragurire bukirikare nobasa kugenda omu surgery ninga okushemezebwa kugira ngo otandike kureba gye konkoje ndwire shukari ekyo nakyo nkiruga shukari. Okay. So twarugo muti omukushemeza okwe nibwe tukora ki tukuhereza omubazi ogura gwa shukari aho kuba kiriya cyo cyabireho titukakigarura nyuma konka nitubasa gukora hejoho surgery ningo kushemezebwa rero twaheza tukora shukari yawe. Okay. Rero echa kabiri ekikubasa kuruga ha tusotuke no kushanga MC ejeri kutwara amashanyarazi narishi ezitwaita nerves zitakoraje nkana kucumitaho hatine cyo kurira nka washamba ibare tokari hurira ngo warishamba ndikutambura rero kweli. Okay. So
ekyo nakyo nikibaasa kureeta sukari. Niho kwetanga numbness shi kind of. Yes, numbness. Haza nikiza kureeba omu maisho ho kakye ekikubaasa kureeta ekindi ekizibu. Rero ekindi ekikuruga aha kisooto kikye ni ekitwayita diabetic nephropathy. Nephropathy nikimanyisa oburwire obw'ensigo. Nephron. Yes. Ati ensigo zaba zirwire obubonero obu turikureeba nooreeba enkari nkya munonga n'obu okunywa amaizi mingi ogenda kushesha oshesha nk'akatondo konka Nenshi kyaganyonyesha. ninga ahakuba ensigo ziine kukora enkari. Yes. Zaba zitakukora egi enkari kurungi terashohore neguma omu mubiri kandi amaizi gaguma omu mubiri gareeta wazimba wahaga. So oreeba wahaga feesi wahaga ebigyere oyebuuza naaba kikandi. So nyine pressure shi nyine ki ogenda okyebera pressure oshange rigi konka wakyebera ensigo zaawe okakyebera sukari oshange byona biine bizibu. So ekyo nekizibu ekyaruga still omu shukari. Ekyo nekizibu kyaruga omu shukari. Oza kushesha notonyayo butonyayo. Notonyayo butonyayo. Na n'okuzimba okwo kutwagamba. Rero abamwe Kyareetwa aha buso bukye. Kyabureeta aha buso bukye. Mpurire. Rero ensigo nizishangwa omu kicweka ekimpa. Ari zibaga ibiri. Zibaga ibiri. Wareetwa nk'aha mugongo mwe nk'aha gata na gata. So hiine abari kwija bakugamba Dr. Kanishasho munonga okora za sikaani okora ki okora za x-ray oshanga hatiine kirimu konka wakyebera ensigo zeeya oshanga zikwatiibwa sukari yateera bwa buso bukye. Rero twaruga aho tuza aha macrovascular complications narishi ebizibu ebikuruga aha emisi emihango. Ekyokubanza ni Emisi emihango ni nkeha. Emisi emihango ni nke erikuruga omu mutima. Emisi emihango ni nka erikuza omu bigyere. Emisi emihango neri nka erikuza omu mutwe ninga obwongo brain. Exactly. Hatiya na munonga nitugira ebishaju birundana omuri egi emisi hafunda oshanga eshagama ni nyingi konka erimu neeraba ahantu hafunzire. Neerwana kurabaho. Ahabwe ekishaju ekyareba hagati kikahakingira. Exactly. Kwine gye buzima. So yabura kurabaho oshanga etakwika omu bicweka ebimwe kurungi kandi yabura kwika omu mutwe kurungi oshanga harugamu stroke. So ekyo nekindi ekikubaasa kurugamu. Harugamu stroke. Niharugamu stroke. Ekyo yimpura ngu omuntu atiirwa orubaju rumwe ngu turikwehindura. Ekyo nikibaasa kurugamu. Mpurire buzima. Yego. Rero ekindi twakyeta coronary artery disease. Coronary artery disease n'endwire ez'emisi ey'omutima. Omutima niguheereza eshagama omubiri gwona konka nagwo gwonyine nigwehereza eshagama. Ezo nizo twayeta coronary arteries. So gwo gwonka gwaguteeheriize shagama noshanga nagwo gwabura amaani gutakora ebindi ebicweka. Exactly. Hatoshanga omutima gwawe nagwo gwagira obuzibu. Buzima mpurire. So twagambe ekyo eky'omutwe stroke twagambe ekyo eky'omutima. Rero hati twasigaza ekyo eky'ebigyere. Ebyo ebigyere biine emisi mihango munonga erikutwara eshagama. Hati eshagama yagyenda ekashuuma konka ekabura kugaruka kurungi eruguru.
neguma okwa hansi ombigere haza yaguma omwanya guma kumara obwire buringo oshanga yayekwata yakora mashine yatutegereza ki exactly yego yetagumize nko saturation ahe kushitama atandika kwetuguta etandika kwekwata nebasa kukora ekitwayita clot narishi eshagama kwekwata ekakora nk'ebitondo ekitondo bikabura kutambura akabonera ko rikubasa kureba ahari ekyo noreba ebigere byawe byahinduka kara ebyabire biri brown byaba black byahinduka bishagama byoko byekwasire byahinduka byayiragura oyebuze ebigere byanje bwenshi bikwiragura ningashi orebe byahaga habwa yashaga mitagaruka eruguru neronda space exactly mbwenu hariho ntakagumizemo twine kumanya ngu shukari hamwe na pressure ezendwire ibiri toka kigumire munonga kushanga emwe eta affecting endijo mbwenu emwe neyongereraho ahandijo mwebiri nk'ebirongo ego ngenywana byenda bitambure hamwe kikwatari iki nibikira kutambura hamwe so twatukirya habigeraho no kutare na bwenshi warete cyo niho ndwara yakwatara atiya kiriye kinani kugamba hongu washamba nkibari hatagire kiwahurira wagumiza muno notungejo damage no shanga atiya ebigere byagiraho ebironda ego ebironda haza otokahurira busasi hari icyo kironda konka iwe noba nokireba ngo kiriho from nowhere akaronda kazaho katandika kari kake kiguma niceyongere rero twaza wakireta mu irwariro tukakebera shukari yawe eriya higuru twine kubanza twacendeza shukari kugira ngo icyo kironda kikire aho kuba twatacendize shukari icyo kironda kikirakire mbwenu ebyo bintu bikwatiye inama konka cyane kikira doctor nikikire how are nikitwara kire haza konka nikikire abamwe kanimbura ngo bashazire hamaguru ngo bironda bukanga kushara then what goes wrong then uko ntahabireho ki abo ni babijire late nibakererwa shukari utakibasa kugitambira utakibasa kugiregulatinga so wagenda bukiri kare nico ndigambe zi check up tuzikore regular dofita ho nanyira musimbe ha akati abo kuba hari kironde cyayereta uko karashita kucira kweyongera konka hino bo kushanga naterwa ho kakati ningihwa konka nabwe nako kayanga kucira nako agumanike yongera so cause ne basa kuberyemwe complication ne basa kuberyemwe ngaho ne babyatana itashikana kitekwa kwereta woine shukari ningo tine shukari woine shukari ati ebyo niba tibika tinkagira ngo niba byatana abwenshonga woine icyo kironda nabwe kikirakire shukari yeta cendire oba cyayereta oba hine kinatomera kikazaho yes okay yeah turiya complications ningashi ebizibe birukwogaho ebyakubasa kuretwa omukurwara endwara eya shukari nkagira shukari kanyitamisha nkagira shukari yandetere kironda nibyo turiyo nitutebya nitureba bitebya mbirwa kugira ngo nogabwa utaragwizeje okubiyo bashire kare kikabekera hakiri so hatece twakirebe cyo kuzimba ebyere ano kurwara kironda kikabura kukira twareba stroke twareba endwara z'omutima what else ekindi cyakubasa kuba kiriyo tutereze bizuba ekindi ekyo kurugamo ni pressure nakigambire shukari nagambire neshyira kutambura na pressure abwenshonga
buri shukaari yoona etakukozesebwa omu mubiri nehindukamu ebishaju haza ebyo bishaju oshanga byarundana hariya twantugamba hagati y'emisi hafunda ebura kurabaho gye ishagame ebura kurabaho gye erabaho na pressure y'amaani munonga nerwana ngo erabeho so narwara pressure waraharwa mu pressure nimanye umwana mukuru bamusiga naye hamisiriza hatekera narebe ngo ejo yaba pressure ejo yaba pressure so abantu abiine shukaari nikwe bakukira kutunga pressure so owa pressure nabasa kuhendera atungire shukaari n'owa shukaari nabasa kuhendera atungire pressure konkana munonga owa shukaari ni waine chances z'amaani kutunga pressure kugira owa pressure crossinga kazana n'owa shukaari ahakuba owa pressure we nabasa kuhindura aha byokurya arebe nguki shukaari ye yaguma eri hansi hati dokita ekibuzo kinkwenda kufutaho timu obuhango bwakyo okubora burebe ninyenda kubuuza nafa ryari omuryezi complications zone ezaretwa nikihe kyakubasa kora kakunkanura kamangu ekyo bukizire tinkigaruka so hariho ebitukweta emergencies diabetic coma eyokubanza nitugyeta diabetic ketoacidosis then eyakabiri tugyeta hyperglycemic hyperosmotic state ezo nizo two complications kandi emergencies ezikubasa kwita ogwo omuntu wa shukaari amangu nikiriye kyantera omutima nekyo kyandwaza ekironda pressure niyo yandetera nazo mu state ejo omu complications ezi nikyo kikuretera wahika mu state first of all ogwo omurwire noba wamureeta omu irwariro late hatiine ekitukubasa kukora ekyamaani shukaari yeye eri ahaiguru munonga takabasa kucenga ebimu kugamba nka wagamba nawe nohurira akugamba ebitakukwatagana rero clots ezitwagambaho kwekwata nizikira kutambura zigyende omu biha zikora what we call pulmonary embolus akakaturugunya kayekwatara aha katamburira omunanka kahiko kahiko omu lungs oshanga hatiya aho hatiine ekitukubasa kukora omuntu abantu bawe tubagambire twagezeho ekitukubasa konka byarema so ezo nizo emergencies ibiri ezikubasa kubaho rero oriya owa emergency eri endiijo omwonyo gweye niguba guri ninga electrolytes niziba zitari well balanced electrolytes nimanyisa ebintu nka sodium potassium yes wabicekinga omu lab noshanga emyonyo yeye etakubalansinga emyonyo yeye yoona etakubalansinga kandi ogwo omuntu nawe naaba ari confused nawe nagambe batamutoma nagambisibwa yaza kuhika omu irwariro shano oteekateeke ngu bamuroga so abona abantu abatakugaruka baba bahitira omu state ejo yes it's difficult hiine abakugaruka hiine abakugaruka konka niziba ziri embabazi nk'oku wakigamba hati kandi nyoka nabe nagizireho omurwire wa stroke yes nabo bakagira ngo kugaruka kwe nawe nibasa kuba bige bishobere ngo ninga narigayo stira gumata bicengire mpaka aho nkabenye nango tushoboreho ninka hahu yakubasa kugaruka kasigara ryohurire ningana ryaro yagumiza mwe kaba stroke akika Actually, stroke in two types. Yes.
hariho hemorrhagic stroke na ischemic stroke. Hemorrhagic stroke nikimanyisa omusi gwabaruka then eshagama yabura kukora ki kuyika omu mwanya gwa brain kanuma yahweraho umuhanda ntiyayatuka. gwahweraho umuhanda. Yes. Rero habaho ischemic stroke eyo kushanga habaho nka clot yakwatira omuhanda gw'omusi eshagama yabura kuyikayo. So ischemic stroke. Hati buri mwanya gwa brain gwine kigukontrolinga omu mubiri gwitu. Omuntu yakwatwa nk'egi side ya brain wakora CT scan okareba hakwasire obwire bwingi aho kuba egi niyo language center niyo kutuyamba kugamba. Noshanga akugamba konka ebyakugamba mutakabicenga. We naaba nabicenga nahurira akugamba ebiriyo konka mutakubicenga. So stroke nebaasa kuba reversible depending on the extent of the damage. So hiine tukweta transient ischemic attack. Transient ischemic attack ni nitubaasa kukyeta stroke konka kachembwenu kakontinga munonga tikakukora kyamaani munonga. So akoko nikabaasa kugaruka enyuma. Ako twakuheereza emibazi nikabaasa kugaruka enyuma ebiro bikye munonga ogaruka aha mirimo yawe okore ki ozeja mibazi yawe garuka otandike busya. Konka hariho riyo rikushanga a big chunk nk'egi part yona ya brain yakozire ki yabira affected. Hatiine kyamaani kitukubaasa kukora kandi nitukugambira from the very beginning ng'omurwire wawe twakugezaho konka na challenged. So it depends on the extent of the damage. Hati doctor turi kugendera okuhendera kwagamba extent of the damage oku stroke yakutera obuhango bwayo. Hiine owampireho ka first aid akumuntu akakubaasa kukoresa timuba nekyari kuteekateeka oba nekyari kumanya oba kiri omu rushaho rwanyu nanishaba ngu kyakiri kityo n'abakutureba obagambire kugira ngu omuntu wareeba wamanya ngu arwire shukaari ninga pressure warayaterwa mbwenu yagwa nkahansi akabura kucenga ngo yirukanje oronde any piercing object omucumite nkahabwara bwengaro bwona eshagama ngo ekyo nikibaasa kugezaho ku reversinga damage okuyaba neza kwingana. Ekyo kineho obwinoki ningoriya nawe akanayiye ekinkuza kugamba omukwega kwitu tibara kitwegesize konka wakiteekateekaho kiine amakuru. Wakiteekateekaho kiine amakuru habw'enshonga wakozesa munonga omwanya gw'omubiri nagwo nigugaruka kukora ki kukora. So waguma nomucumita noba no activating ezo nerves niziguma nozikeeping awake. Yes. So much as tikiri mu bitabo bitu konka ninkirebamu a lot of sense. Yes. So omuntu warwire bakarayaye mbyo kwetera hansi taragaziwe kimachimitewa. You can do it. Yes. Okay. It can help. Ebigambo byahamuheru ahabwa topic yite ya complications ningashi byakubasa kwogaho wabwire endwara ya shukari. Rukwendera. Yes, ndikwendera nkagambira abantu still please mugezeho muteke mamani kureba ngo mwakebeza bukiri kare tutarinda endware banze yatuteka hansi kandi na munonga
twine abantu omu family abaratungireho sukari nka bashwenkuru ninga batata ninga bamama turebe ngu nitu twagumizamu nituchebera nitukora full body check up kugira ngo ezi complications zitabaho tutachibasa gukora ikintu cyone. Yego. Thank you very much. You're welcome. Yebyo mbwenu ni byebyo ruyare. Okwetansiriza bukirikare nico kikuru. Okwerinda no gucera okutambirwa. Konka cyabireho warwire tambura mu mateka no kwakuruzo. Ashobora no tamburiraho ahabwendwara eyashukari. Twatune Dr. Mugisha Emmanuel kurga byamaka holistic med care aharika Koba Road aho opposite na Global High School. Yanasitangaza ahanshongeza kwasa kurga omundwara eyashukari eza kubasa kubanzogaho ekitwakweta complications. Nabantu butunzi charity omuhereza bambatse program n'abakazire products ebyo kunywa ebirungi munonga ebirukushemeza amagara gitu byo maduka gono mwihanga ushabe cyo kunywa cyakazire bayija kuntebeza ko rambuga na muhanda nza kuzo thank you very much okumanyise cyo kunywa ecyakazire turebane orwo kwanzo rukwisha mukama witu.